Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Karaliang constituency, kalong kaweni constituency West Jantia, kababuan bahagi kertong kipapau, kiban sa Aireng haka election, siya kayong darba tawaan kajala, kaban sa long haka arpunyo tore urempang arajar arpulay. Uway ni kertong bapau haka ni constituency, uday UMDC jong Karaliang constituency, uba Robinus Syngkon. Ubala long teng UMLA barem jong kamukayaw constituency. Uba Robinus ulapin manapad ba? Pa unyukun Biang yak election MLA na Raliang constituency kumukurtong ka Trinamool Congress haka ni kakenti. Ngam bahagi pai ba upai usli ki namta ga jai buru yang ini namta gi kon ktin ki piga man be man pa ham jo pen jam dor ham jo pen tat dor gi kon ktin pi lomba gi election ham jo buai hi po election human base kit man pass kit ong pi heni ham jo elat yigidi ki politician ukhain po gi pi do kata kata sachisil terpada pi iman be iman pa human ki nimo pero perla taman ki nim tre man ki nim chnong man ki kristan mo pero pera sachisil ka pi nga yenyo naga lera liang constituency atakan ka simbol yang ngale yang ke TMC WM magi sentu gi plang te e wini simbol uman ko jingkerman kham tame namta ki kon gi ti yang pi ki manang he na san hakim stem pi